Hello. Hello kia lệ ta hey. Với chú Bekang hi karon siam. Ui lệ hút nó lên chung nó. Hey cái siam tôi hi ăn tắm khopa mo. Hey mình khát cái kia nha. Rằng mình lấy anh hi tắm xin hey poi anh hi sống ngay mình là phải dọc dọc cái mo. Cái ta sẽ gọi là hàng cái này chuyện nào. Thì đây nó chân ta thì hàng này mình gọi về phơi về. Hey tiếng hi lâu này chú mà Bekang Pickle chú hey tiếng hi là lâu này ta Bekang là hi cần tăng phốt tăng chú mình nuôi cần thur Chhuah căng abol hoa cho nên purun var lệ so thing ba khá ngay lâu em mà ngay lâu masala khá ai em lệ red chili powder khá anh top mấy nhỉ chú mà tiếng hay cho nên awesome tuk chú vàng cho nên top thing em lâu em in lâu lộc bún ngay bọc bê xe online chú Pickle xem hàng cái buổi em mua hay in chung thì phải top bữa ala tắm lúc tuk hay room lệ lắm kama ache hanin store room hi amamo he mi kwal kan thlengai lo ta thil nom nok chitin chitang he kan da rup pani chom no hak lo te bom chia te ve mo ugas ni som hi paruka hianin naw nei torin lo lu to rom te amon kun hi chep to lu to kan ni chomo pe Bekang hi an lo order hi siam khakadu ani chu dry chili te po kala siam dona chu room ti fai ka do box si hey in day low hey ma ke ma top hi pathum vel hi in semja hi ka chak then ni chuma tyang vel chu ne naw ne in po cha na ang ani chu kha mi lo lo ti vela khai ta ma se we lo tong kam hi ka thiam lo tu ka han sai tu vak bo ka she lawa ba ka thian atun han pathum na to ra ni to ta in ken vak kha angai ka ti shan lem lo ke ma chuan diaper le wanwar polalen Chhuah pui tur hak tur ken khan ni ta chu lo chu han ken vak kha ngai lo ni chu mo he kan lo experience ve to na khanin o ti khan kan soi du lo nga Pickle siam tur kan ni out Bekang a chu kan lu don chu wang chanin now till the next video kan be say tur ngai la ka tum dan chu nia ma se ka shelo le ka swear lo nia o ti nge chu ka tumanya ti nge ka tumanya in lo chang theu don nia chuanin tu na Bekang Pickle kan lo siamang Bekang khakan lokang masanga he tel hi angai tam ve deuh hlek amo a in fry that kha ngai ve a chu wangin kan chaw te khanin a pher du em ani chu tel tem lu tuk te chu lowa amonga te khanin a bet ve china tel kha a chim pur pongai chuang lowa a moi tok ong vel khanin tel kha kan thla kanga chaw nuam tokin ni chu Bekang hi min sa ni tho wangin me kha sang theng vera kan danga fry ro tur ani tho wangin asim boy vel kha angai lawa utman lo tur khanin kan chok zung anga hela kan bang vel hi chumo ano fai theilo kalo se khalok che ni kina rong champagne kalo noyanga video te po kalo da du mai theya hi chu lo top me te se ti hian mo mi pakhat hi he tel mom han thor na tan khanin ete he fian han dan nan ten akhan na dan ni ten lo pai vekanga he sang theng vera kan dan he lai bun hai hian ten ka da mo in dei lo ni lut to khe buai chang hi chuanin hei ka fa pa hi wai hi tiang ka chum sak top zela thalo chu ti tho mai la til dang han siam sak na hun hi ka nei lo ve the em in dei zai lo lu tu ke chanin alo awesome ve em boka vo in chu ti hian e le phot me ro se he ka chaw dan hi in she thia mem ti khwanin chok buan lovin ale ta le anga ya ni lo chanin in Bekang kan kha in fry thadon lova pher koi vek don ni chumo tui don lova chuwangin ti hianin hei katiang hianin ti khan bin thok tur ani chu aswan hun kha intinge kan sha tang kan ti chuanin han chokela azang de hu yanga minute chuan za ti kha soi fok hi harwai a chuwangin pian alu te po kan lo fry ta an om to vel chu kan sha thu ong khatiang vel ani huna khanin kan swan top banga he ka thli thorang hianin ti venga anwaya mom khan kina purun var vel kan nan hian kan mang le do na chuwangin Bekang kha tel mom lu tukina lo in chi a hnip lo nan khanin ka thli thor don ani chu ai do tok hian a thei pa to pin lo in thli thor phot selamam oi Bekang so ti so ne kan thli thor re phota chu mi chungin puru va le so thingi kan lo khe lo na le chuma baba om sum lo so ta so me te
move tột thế là purun ba kan khe ma sakha tang tôi nói wal hi biscuit hi mom a thum lu tuk ang kha ni lawa tui lu tuk thala mo ma ka ngai ne em lawa hai ka khe to lak la se hai hi tare ne ei du thawa tan ka ei kan ei ve nge tan khe ba bi hai chan tan khe chan ti ko hai chan thì khan hai chan mà hai chan kiểu hai cái tiền ha thì khan chan cái này như lẩu chim đây à lẩu chim rồi này thì mình lẩu sẽ thèm sáng rồi cho nên rồi thì xuống mẹ cái trâu rồi nhà ngay lúc tụi cái mò ai mày đã chỉ khao cái này để chắc rồi kiểu đang mà mỗi tấm thấy được tụi con khăn trả về chuyện á tấm xe thì ngay để chuyện á mua ai coi mỗi tấm về xe hay cái nên đang về bốc xe thì ra mà mỗi tấm về thay tụi con chỉ bảo cho nên mà mình đủ dùng thì mỗi tấm này năm lâu để chứ mà đủ để tụi con ngã về với tụi hay skin care thế thì em mỗi thì mỗi tụi con đủ về mà xe Phawt tan thì khăn dễ là mặt tuần hay gặp máy thì khi mà face wash thì gặp máy theo về chưa nha bà cả các bể lâu thì mới ơi chọn bà cái gì lâu vàng nha nên yang tùy yang cái phí tóc dễ là gì nè yang máy hồi tôi là tê serum tí là chụp thấy lắm này bọn đi là không chụp bể chọn lâu tiếng về là khăn thì lên chưa nha máy glow set thì sẽ cảm giác về thấp à kan man ri lo ani phone hi ham hang ti se siam he hi mo mi ro ti boy china ya phone hi en join in so ta so nin ken ri me se ka media video kan kala ni chang ti hanin aron tel ve tat zela mas se mi ti boy lo ten lo mi me ra se Bekang ka ti hang kan kang cha me chu a chuak klem tal tu ka ni chu mo chu kan join in thai purun ba sam man ang ve la kan te lang tam lu tu kha ti lo chu so thi hi pathum ve ti te lang cái tiếng là bắn về mong trong cái tất nhiên mà này để phải đi ổn đang khai bị lúc không purun ba le so tin ko hi tiếng kan kang nga so ngom lên mấy thế ạ purun ba le so tin ka ti khan arwalin kan heranga tel salut tuk lawa kan thak don nya tel kha salut tuk chang kan thil kan hi ut ngal don na ut tuk kha tui lawa achung kha ti mina ngai wangin gas kan chuang te ni chuanin kan si manga avoi felta mo tia khanin gas kha kan her sang wakanga kan chok deuh charanga a fry ro thlengin kan kang don ani chu a ole he tiang he lo ni ta mi dit engzat nge chuan tur ti vel kha sha thiam har khopa kan purun tam dana zir khana ni me he ti hianin arong khuk in sha thiamanga khu tianga lo ni thleng khanin in fry me nga tel kha tamlut tu kha ngai lova amung te bette ni khachanin tlem kan thlak le me nga chuanin a bol lo kha ti hianin ai eng le red chili powder ajino chi kha kan thlak ngalanga chuanin kan kang hui ve deuh lek ni chumok ai eng rim ve te kha kan chok chuak ve photanga Bekang kan nuwa Bekang kan sa kan da shan kha tikhan kan thlak to me do na ni chu a har salo em ati hianin hei hau tak lu tuk pon ni lawa ti hianin in lo hlok pui ve nge pokaring in lo siam ve cheu do na nia Bekang hi chu han lan moi vak ngai na hi om lo ve shima ti hianin hei dum de uk maya ma se hi chu ni dan tur dik takania u ta ni lawa a Bekang ni na kharon langa ni hi kan Bekang kan po he lo dai diak to ati hianin adai nualan dan hi kalo tilang ve shim du a Bekang ui teng rim ang te kha nam lawa mo tia fry hianin hei Bekang ngai na lo tan po khani na ei thei lut to ka video te min ngai hlut saka to thlim min lo en sak thin tu te in zawai chunga lom tu ka ron sei le a thil siam chak te tiang kha ka thiam zong ani kha chuanin lo request ve le zelanga chuanin next video kan in hula cheu don ya bye